ketika kita membaca huruf dal, za ya, huruf dal yang tidak ada titiknya. Itu kalau orang Jawa atau orang Sunda biasanya menaruh ujung lidahnya itu di langit-langit. Da atau da. Orang Jawa lebih dalam lagi. Da, da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Perhatikan di situ enggak apa-apa ya. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Baik, sampai situ. Saya bacakan sekali lagi Pak ya. Coba diperhatikan hukum-hukum yang ada di ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Baik, sampai situ. Bapak Yuliadi silakan Pak untuk membaca Pak. Ya, nah Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Inna ba'dadh-dhann ada gunnah di situ, ditahan lagi. Inna ba'dadh-dhanni ism. Wala ya Ustaz. Apa namanya? Jangan dikasih jeda, Pak ya. Jangan dikasih jeda apa namanya munculnya huruf mim itu hanya ini saja, apa namanya? Sebagai huruf mati yang tidak dikolkolahkan ya. Sedikit saja ya. Ya. Jadi ketika kita mewakafkan itu dihentakkan sedikit. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya, itsm. Ya, jadi terdengarnya sedikit saja. Nah, Ustaz. Silakan. Inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu wala taghab. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. Baik, di sini dilihat sebelum diulang. Wala yaghtab itu masuk ke huruf ghain ya. Wala yaghtab. Masuk ke huruf ghain itu tidak di apa namanya? Tidak dikolkolahkan ya. Tidak dikolkolahkan. Wala yaghtab. Wala ditahan. Wala yaghtab. Gitu ya. Wala yaghtab. Silakan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya. Ayuhibbu ahadukum huruf haknya huruf haknya diinikan apa namanya diperjelas hak. Ayuhibbu silakan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Ayyakula ditahan. Ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Sebentar sebelum dilanjut dilihat lagi. Ayuhibbu ahadukum ada hukum di sana, nun mati ketemu dengan ya. Ayyakula lahma akhihi maitan. Ada tanwin bertemu dengan huruf fa, ditahan juga. Lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, silakan coba. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Baik, di huruf apa tadi ya? Di huruf mim sukun ya, ahadukum jangan ditahan. Ayuhibbu ahadukum langsung dari kum a ya, kemudian juga lahma pendek maknya lahma a ya, jadi langsung, kemudian akhihi juga hi-nya pendek, akhihi maitan ya, seperti itu. Dicoba diulang lagi. Ayuhibbu ahadukum dimasukkan ke huruf ya.
Ulangi ya Ustaz ya. Ya, silakan. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha Baik, cukup di situ wa unsa. Sebelum diulang dilihat dulu. Inna khalaqnakum mim ketemu dengan mim, ditahan. Inna khalaqnakum. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf zal. Min dzakari. Kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf waw, ditahan juga. Min dzakari wa nun mati bertemu dengan huruf sa, ditahan juga. Wa unsa. Baik, sampai situ Pak ya? Di situ. Ya. Silakan coba. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Iya, terus lanjut. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Iya. Inna akramakum. Diulang. Ya. Inna akramakum. Baik, dari huruf nun itu tidak dipanjangkan ke huruf hamzah. Langsung. Inna akramakum. Ya, nah Ustaz. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya. Innallaha alimun khabir. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah Ustaz. Berikutnya Pak Mudir, silakan Pak Mudir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Mohon maaf. Kalau diberhentikan di situ minawan, gunahnya tetap ada, bagus ya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhanni ism. Iya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Iya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Baik. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Baik, min zakarin di situ ditahan lagi nanti. Silakan diulang lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Iya. Waja'alnakum
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Iya. Inna akramakum indallahi atqakum Innallaha alimun khabir. Baik. Jazakallah khairan. Berikutnya Pak Asrizal, silakan Pak. Makasih Pak Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni Minawwan saja. Jangan ni-nya jangan dibaca. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni Iya. ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni Iya. ولا تجسسوا ولا يغتب Wala yaghtab ba'dukum. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Baik, di huruf ba itu jangan dikolkolahkan ya. Jangan dikolkolahkan, tapi di apa namanya, diidghamkan, dimasukkan. Wala yaghtab ba'dukum. Tidak dibaca wala yaghtab ba'dukum, tidak. Nah, karena itu memberatkan, agak sulit. Jadi satu saja. Wala yaghtab ba'dukum. Silakan. ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا Fakarihtumu. Diulang lagi, silakan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Ya. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Baik, mohon diulang lagi karena tadi ya ayyuhan nasu itu ditahan di situ dan 2 harokat. Berikutnya juga inna khalaqana itu di situ 2 harokat juga. Silakan diulang. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Ya. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Ya. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Baik, Masya Allah, barakallah. Berikutnya Akh Firdaus, silakan. Oh, Syekh Firdaus sudah ini ya. Keluar lagi kayaknya. Allah. Baik. Berikutnya Pak Edi, silakan Pak.
Dari ayat berapa ya? Ayat ke-12 13. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم Iya, lanjut boleh. langsung ya. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Nah, di situ ditahan ada wala yaghtab ba'dukum mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi ditahan. Diulang lagi wala tajassasu. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. Ba'dha. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Ya. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. Ya'kula. Nun sukun bertemu dengan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ya. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Ya. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Baik, jazakallahu khairan. Berikutnya Akh Firdaus, silakan. Syekh Firdaus, tafadhal. Ya Ustaz. Fadhal, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Ya. Dari ulang Ustaz ya? Agak terputus-putus tadi. Coba diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Dimasukkan ke huruf ja. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dha dhanni itsm. Awas, di situ ada dua tasydid. Inna ba'dadh-dhann. Ba'dha dari huruf dhad ke huruf dha itu ada tasydid juga di situ. Inna ba'dadh-dhann. Silakan diulang lagi. Dari mana? Dari inna apa dari katsiran? Ijtanibu. Ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm. Iya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Iya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma Awas, akhihi. non sukun ditahan.
Nun sukun bertemu dengan huruf ya ditahan. Ay. Ayyakula itu. Di situ nanti ditahan. Diulang lagi dari ayyuhibbu. Ayyuhibbu Nah, ahadukum. di situ tidak ditahan. Di situ jangan ditahan. Ayyuhibbu. Iya, biasa. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma. Nah, di situ baru ditahan. Ayyakula lahma. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula. Nah, diulang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, fakarihtumuh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya. Ya ayyuhan nasu inna Awas, hati-hati, jangan terlalu cepat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Syu'uba, ainnya panjang. Syu'uba. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتقاكم innallaha alimun khabir. Baik, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan. Kita bahas hukum-hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, apa itu hukumnya? Ya. Baik, silakan. Hukumnya apa? Mat. Baik, mad apa ini? Ya ayyuhal mad ja'id munfasil, mad ja'id ya. Baik, ini mad jaiz. Ya ayyuh. Berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran. Apa itu? Katsiran. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukumnya Ustaz. Apa ya? Tanwin huruf ro, tanwin di atas huruf ro bertemu dengan huruf mim. Bertasydid apa itu? Ini apa ya? Kasiram Ustaz ya? Kasiram Ustaz. Kasiram apa? Ya, itu Tanwin bertemu dengan huruf mim. mim ya, yanmu. Biguna. Ya, Idgham Biguna. biguna. Masya Allah, barakallah. Ijtanibu katsiran minadh dhann apa itu? Kunna. Gunna. ya non tasdid. Inna ba'dadh-dhann apa itu? Inna ba'dadh-dhann apa itu? Guna. Baik, dari huruf dhad ke huruf dha. Itu alif lam syamsiyah itu. Lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Alif lam syamsiyah. Ya. Inna
inna ba'dadh-dhanni itsmu. Apa itu? Tanwin, dhammah bertemu dengan huruf waw. Wawu yanmu, ya. Apa itu? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Baik. Wala tajassasu wala yaghtab. Ini apa? Bagus. Wala yaghtab ba'dukum. Apa? Ya, ini mislain. Lain. Mislain. Mislain. Ya. Ba bertemu dengan huruf Ba, ya. ba. Ya, jadi semisal. Misal. Dan hukumnya apa ini? Tidak dikolkolahkan. Ya, tidak dikolkolahkan. Ya, tidak dikolkolahkan, tapi dimasukkan ke huruf atau diidghamkan ke huruf ba yang kedua. Karena sangat sulit, ya, sangat sulit untuk membaca dua huruf yang sama, yang satu mati, yang satu hidup, ya. Wala yaghtab ba'dukum. Jadi terlalu jauh. Wala yaghtab ba'dukum. Agak sulit. Makanya diidghamkan. Baik, berikutnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yaghtab ba'dukum. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, namanya iklab. Iklab. Ikfa. Apa? Sorry. Syafawi. Ikhfa syafawi. Cara bacanya bagaimana? Tahan. Ditahan, ya. Ditahan. Baik, kalau sudah tahu teorinya, maka nanti diaplikasikan terus ketika membaca. Wala yaghtab ba'dukum ba'dukum. Hati-hati, jangan sampai menahan selain huruf ba dan mim, ya. Ingat, selain huruf ba dan mim jangan pernah ditahan, langsung ke huruf berikutnya. Seperti contoh kita akan temukan di berikutnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa itu? Iwat bukan, Ustaz? Ya. Mad'i wa. Kalau diberhentikan di situ jadi mad. Iwat. Baik, kalau saya lanjutkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu. Apa itu? Izhar khalqi. Izhar Khalqi. halqi. Izhar halqi. Ayuhibbu ahadukum. Mana? Ayuhibbu ahadukum itu apa itu? Ya. Itu tadi idhar syafawi. Izhar syafawi. Baik, seperti ini. Jadi contohnya bisa dilihat, Pak, ya. Yang pertama, ba'dukum ba'dha. Setiap ada mim bertemu dengan ba ditahan. Mim bertemu dengan mim juga ditahan. Menengung. Kalau di sini tidak bertemu dengan kedua huruf tersebut, maka jangan ditahan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, ya. Jadi jangan pernah ditahan di situ. Jadi yang ditahan hanya mim sukun dan apabila bertemu dengan mim dan ba saja. Baik, itu. Kemudian berikutnya ayyakula, apa itu? Ya. Yanmu. Baik. Guna. Ayyakula lahma akhihi maitan. Ikhfa. Fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa itu? Tawwabur rahim. Tawwabun dari tanwin bertemu dengan huruf ra. Iya, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah
Rahim. Apa? Rahim. Arid lisukun. Mad arid lisukun. Berikutnya ya ayyuha. Apa itu? Ya. Mad jais. Jais. Mad jais munfasil. Baik. Pasti. Ya ayyuhan nasu inna Guna. baik guna. Tasdid. Inna khalaqnakum min apa ini? Khalaqnakum min Allah. Idgham mimi. Idgham Safawi. idgham mimi ya. Idgham mimi atau disebut juga dengan apa? Idgham Safawi. Selain. Mithlain Muslim. ya, mithlain. Yang semisal. Mithlain. Min dzakarin wa Ya. Idgham mimi. apa itu? Oh, Ikhfa. Apa? Yang mana Ustaz? Zakariu ya. Min Zakar dari ro ke huruf waw. Iya. Gambila guna. Itu bom. Figuna. Rom diguna. Ya. Baik. Wa unsa apa itu? Ikhfa. Ikhfa ya, jadi ditahan 2 harokat. Wa unsa wa ja'alnakum syu'uba. Ini apa lagi? Wa ja'alnakum apa itu? Idhar syafawi. Izhar syafawi. Ingat ya, izhar syafawi. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Apa ini? Wa qabail. Dia mat wajib mutasil nih. Baik, Masya Allah. Mad wajib ya. Qabail itu dari satu kata ya. Qabilah. Ya, dalam satu kata. Lita'arafu apa itu? Lita'arafu inna kalau disambung apa? Jadi Ya, jais ya. Jaisnya. baik, mad Jais jais munfasil ya, 4 harokat atau 5. Inna akramakum inda apa itu? Ikhfa ballah. Masya Allah, barakallahu fikum. Indallahi atqakum. Innallaha alimun. Apa itu? Izhar. Izhar halqi. Masya Allah. Khabir. Arid lisukun. Mad arid lis sukun. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita selesai. Baik, barakallahu fikum. Jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.